Poštovani, radost je velika što nas je svake godine sve više na ovome mestu i Bože daj, kao što prosto reče malo pre, da nam i hale budu male iduće godine. Pošto ove godine radi naslov našeg skupa odbrana ćirilice srpskog jezika i vraćanje memorije o Nemanjićima, ja ću na ovu poslednju stvar malo da se osvrnem, pošto očigledno da nam pored Akademije nauka štuca i školstvo, štuca nam poješto u ovoj zemlji Srbiji, onda ovako redom. Ovim našim rodoljubivim pokušajima da učinimo šta god za spas ćirilice i jezika srpskog, mudri rukovoditelji, mislim na ove ovde, naši nisu propustili priliku da se osvrnu i na gubitak odnosa i lagano zaboravljanje doprinosa razvoju nacije, njene vere i kulture, blagorodne i blagoverne loze vrlih Nemanjića. Zahvaćeni pomamom potrošačkog društva, krkivanjem, propagandom koja nam stiže sa svih strana i ubeđivanju domaćih dizalica da prošlost je ništa, da treba gledati ono od čega se živi ili daj nam danas, a za juče, kao i za prekosutra, ko te pita. Lagano, kod naroda srpskog kopni istorijska svest i čini se da mu je važnije ovih dana šta će se desiti sa Sulejmanom, nažalost, u beslovesnoj sapunici, nego ko su mu bili preci i kakvom sve slavom ovenčani. Razloga ima mnogo radi koji smo došli u situaciju da danas sopstvenom, slabašnom silom ovdašnjom ovde ustajemo odbranu ćirilice, jezika, materinje i svetog i na stranu onih bez kojih bismo kao narod bili tek kakva provincijska grupa nekakvog tuđeg kraljevstva ili čak i carstva, ne daj Bože. Zaboravljamo, a ne bismo smeli, jer su nas oni vozbili toliko visoko da smo na kraju hiljadugodišnje vizantijske civilizacije mi Srbi na njenu monumentalnu građevinu poslednji alen kamen ugradili. Kultura i umetnost Moravske Srbije kao završna fuga i Nemanjićke simfonije u svetu slovi za vrhunski doprinos ukupnoj svetskoj baštini. Još nismo uspeli da sve spomenike Nemanjića upišemo u registar UNESCO-a, pa će tek onda na red doći spomenici srpske despotovine. Sporost, lenjost, neodnos, nebriga, od svega to ima pomalo, ali i veliko truda oni koji nam zlo misle, pri čemu ne smemo zaobići ni domaće misleće entuzijaste. Tako smo, propušteći razumevanje sopstvene istorije, od najstarijih vremena pa do današnjih dana, došli u ružnu situaciju da nam stranac onomad otvoreno sugeriše kako treba da menjamo svest, kako treba da se manemo svojih mitologijema, da prestanemo da slavimo poraze, da sve što je prošlo, prošlo je i vratiti se neće. U međuvremenu, niko od naših vrlih političara da učini jedan, recimo, test i diplomatski pod navodnicima uvredi tamo nekog njihovog Vilhelma Rudolfa Luja, pa videli biste kakva bi tada lavina se obrušila na tog naših nesrećnika. Oni dozvoljavaju sebi da vršljaju, prekrajaju, menjaju, falsifikuju, da lažu, kradu i ruže našu povesnicu, dok po svojoj i dalje misle sve najbolje, jako je veoma često ispunjena takvim gadostima da se onima boljih stomaka džigerica okreće na prisećenje izvesnih detalja. U međuvremenu, dok se mi sekiramo i gubimo energije oko manje važnih stvari, vozovi prolaze, lagano tonu u zaborav dive likovi naše istorije, Hrvati su nam ukrali i unakaradili jezik i zaštitili hrvatsku ćirilicu, Slovenci ajvar, Švajcarci prepečenicu, Arnauti već uveliko svoje tajnu lozu Nemanjića. Narod govori odavno, čije ovce toga i livada, a verovatno i sve na njoj i oko nje. Bojimo se da nas ne stigne usud naroda koji su iščileli iz povesnice i čije imena se pominju tek na marginama istorijskih čitanja. Međutim, bivo je ovaj narod i u težim situacijama ono što je današnje, pa je pretrajao. Sa ovoga mesta upućujemo molitve onome koji sve vidi i sve zna, da nas umudri i pokaže nam pusti put kojim ćemo lagano krenuti ka nekakvim boljim vremenima. O Nemanjićima govoriti
na ovakvom mestu, o njihovom značaju, vrlinama, o lepotama i dobrotama koje su nam ostavili i što i dalje greje srce Srbinovo, prosto je nemoguće. A ponajviše radi obilja građe, mnoštvo napisanih, još više onih knjiga koje još nisu napisane. Ogorasta su Svetome Savi, koji bi činio čast svakoj svetskoj civilizaciji, o mudrosti Nemanjinoj, o lipoti lika jednog od najvećih graditelja sveta, kralju Milutinu, o osnovima Dušana Silnog, o viteštvu Stefana Lazarevića, o lepoti, mudrosti i odnosti rodu dičnih žena iz loze Nemanjiće i onih koje su se uz nju svezale. Zaista je nemoguće bilo kojoj jedinici vremena slovesno zboriti, a da to ne bude kreno i kolokvijalno. Stoga, na ovom mestu podsjetit ću jedino o jednom vanvremenom spomeniku nastalom kao trud snage uma, ogromnog rada i želje da narod sopstveni uljudi, prosveti, oplemeni i tako ga pošalje u daleku budućnost. Govorit ću nešto malo o zakonopravilu Svetoga Save, u delu kojim bi se svaki narod ponosio, isticao ga kao vrhunski plod nacionalnog genija, ako Srba malo ko da i zna o čemu se tu radi, dok velika većina nije čak ni čula za veliko delo ovo. U suštini, zakonopravilo predstavlja prevod i preradu više vizantijskih pravnih akata, u čijoj je osnovan kanon, zvanični ustav Vizantijskog carstva. Sveti Sava je preveo ovaj veliki zakonski zbornik u kome je definisao crkveno kanonsko, ali i građansko pravo, ali ne samo doslovno preveo, već u dobroj meri i prilagodio potrebama i temperamentu sopstvenog naroda. Takođe, nazvao ga je zakonopravilo u želji da svi učeni namak razumeju o čemu se tu radi. A delo započinje ovako u uvodu. Prostite. Znači, u uvodu ovako Sava piše: pojaviše se na svetlost slovenskog jezika ove bogonadahnute knjige, zvane Nomokanon, jer pre toga behu pomračene oblakom mudrosti grčkoga jezika. Sada pak zablistaše, to jest protumačeno su i blagošću Božjom sjaje, jasno sijaju, odganjajući tamu neznanja, sve prosvećujući razumnom svetlošću i od greha izbavljajući. Svaki pak učitelj, hoću da kažem episkop ili prezbiter, ili drugi ko ima, ako dobro ne zna ove knjige, ni samog sebe ne zna ko je, a pronikavši u dubinu ovih bogonadahnutih knjiga, kao u ogledalu videće i sebe kakav je i kako treba da bude, i drugi će poznati i naučiti. Kraj citata. Ovaj zakonski zbornik bio je zvanični ustav Srpske pravoslavne crkve od njenog ustanovljenja 1219. godine i ustav srednjovekovne srpske države. I zakonopravila izdvojeni su delovi koji se tiču odnosa u državi i tako je nastao i Dušanov zakonik 1349. 1354. Zatim, despot Stefan je svakako imao zakonopravilo u vidu, dok je sastavio zakon u Rudnicima 1412. Odavde je prota Matej Nenadović crpeo znanja i inspiraciju za izradu zakona o oslobođenju Srbije 1804. I njegovi delovi, znači zakonopravila, ugrađeni su i u srpski građanski zakon iz 1844. godine. Odmah po izradi protografa zakonopravila, ono je umnožavano prepisivanje i po jedan primjerak je otposlat u Bugarsku, odnosno Rusiju, gde ovu zakonsku knjigu preimenuju Rusi Krmčija, kao Koromčeja knjiga, odnosno ustav koji se krmani crkvom i zemljom. I držao je sve do Stoglavog sabora 1555. godine kao, znači, osnovni zakonski akt. Ali je ona upotrebi i dalje, pa se čak krajem 19. veka u nekoliko naroda preštampala, tako da neki primjerci stižu i do srpskih zemalja. Jedan pravni istoričar potvrdio je da odredbe zakonopravila sreće često i u savremenim propisima ruskog pozitivnog prava. Sačuvano je više prepisa zakonopravila. Pomenut će neki od njih, a najstariji Ilovički prepis
urađen je 1262. godine u manastiru Svetog Arhanđela Mihajla u Boki, prema mestu nastanka. Ovaj prepis je nazvan, jer je dobio svoje ime, a tokom Drugog svjetskog rata ustaše su ga zaplenile i odnele u Zagreb, gde se i danas nalazi u arhivu. U arhivu Jazvu, dakle, rukopis je izveden na pergamentu i ima, čujte koliko ima, 796 strana. Dalje, sledeći, znači, prepis zakonopravila po starini i očuvanosti je Raški prepis, pisan na pergamentu 1305. godine u Petrovoj crkvi u Rasu. Ima 854 strane i čuva se u Istorijskom muzeju u Moskvi. Dečanski prepis potiče iz 1340. godine, izveden je na tankom pergamentu, ima 548 strana i čuva se u biblioteci manastira Dečan. I Pčinski prepis nastao 1370. pisan je na hartiji, uvezen je u koži, povez ima 610 strana. Nalazi se danas u Beogradu u Akademiji srpskog nauka i umetnosti. I poslednji među njima značajnima je Morački prepis, izveden 1615. godine na hartiji, na 694 strane, čuva se u Muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Zakonopravilo ima 70 glava, 6 uvodnih, 44 koje se odnose na crkveno pravo i 20 posvećenih svetovnom pravu. Znači, u srednjem veku jedan od najvećih po veličini dokumenta pravnih u Evropi. Naravno, uvijek ćemo Vizantije dostupno u prednost jer je i starija i ima obimnije zakonodavstvo. I pored svega navedenog, još uvijek nemamo integralni prevod ovog dragocenog zbora. Na pravom fakultetu on se samo pominje, ne zalazići u suštine, jer verovatno ko će se već pačati sa tim srpsko-slovenskim ili crkveno-slovenskom ili čak staroslovenskim jezikom, kako ga često zovu, i pismu. Ni crkvi, ni državi čini se da nije bilo u interesu da ovo bescen blago priugotovi sopstvenom narodu. A ima šta da se vidi u njemu, da se nauči, da se udivi mudrosti Svetog Save. Naprimjer, čitavi delovi govori o socijalnoj pravdi, kojoj Sveti Sava posvetio veliku pažnju, daleko pre mnogih evropskih zakonodavaca. Zatim o zaštiti siromašnih, o časnim domovima za ubogi i nevoljne, o kuhinjama za siromašni, o bolnicama, o starim, nemoćnim i sa telesnim manama osobama, o uzajemnim obavezama roditelja i dece, o položaju žena, pazite, početak 13. veka. Uzore ovim prepisima Sava je našao, naravno, u starozavetnim spisima, pre svega u prvim hrišćanskim zajednicama, u učenjima svetih otaca crkve, ali u zakonima Justinijana Velikog, koje su, gle čuda, zvali Upravda, i drugih zakonodavaca Vizantije, recimo Zonare. Dok listate ovaj ogromni kodeks, nailazite redom na rasprave o svim vrstama jeresi, a u glavi 48. i na 50 stavki izbora i zakona Bogom datog Mojsiju, dakle pravila preuzeta sa najstarijeg izvora, a između ostalog i takozvani seksualni sloboda. Pasite sad. Onima koji teraju i klevetaju svoje žene, znači jedan pasaž. Zatim o ženama koje u tuči hvataju muškarce za mošnice, pasite. Onima koji obeščašćuju devojke, dakle o silovateljima, o preljubnicima, o ženi koji čini blud sa životinjom, onima koji čine blud sa svojom kćerkom ili unukom, onima koji čine greh sa svojom sestrom, onima koji čine blud sa muškim polom, o vračarima, gatarima i o čarobnjacima. Naravno, ovo samo delići ovoga 50. pogleda. Većina ovih propisa danas bi jednostavno proglasili ovi mudri evropejci, evroentuzijasti, politički nekorektnim, netolerantnim, homofobnim ili nedemokratskim. Dalje, u 55. glavi koji se naziva Gradski zakon u 40 grana, ili, odnosno, to je pričam, preveden original koji se zove Prokiron iz Grčke, gde se između ostalog definišu propisi pri sklapanju veritbe, o veritbenom zalogu i darovima, o valjanosti braka, o zabranjenim brakovima, o regulisanju miraza,
potražnji miraza i njegovim teretima, a zatim i o nasljednicima, o deobi, o izgradnji novih kuća, obnovi starih, o kaznama naravno. Pri svakom ovome današnjem sličnom istupu samo ostaje gorak ukus u ustima. Prosto jedno obilje, jedno bescen blago, pored nas tako prolazi, koje niti je sasvim istraženo, niti predstavljeno srpstvu na nauk i na polzu. Davno je rečeno da smo sami sebi dovoljni i neprijatelji naši mirno mogu da se baškare pored nas ovakvi. Kako učiniti i šta da se ovo blago iznese na videlo dana, pa da puknu svi naši dušmani, kako se kaže, da shvate čime raspolažemo, mada možda bi i za tim mogli da posegnu i da pripišu to sve u svoju, pod navodnicima, kulturnu baštinu. Još je jako malo. Bilo kako bilo, početkom 80-ih godina prošlog veka, jedan čovjek se zaputio u višedecenijsku avanturu da prevede ovo delo, ali na način koji podrazumeva sve uzuse naučnom izdanju. Bio je to čovjek i gospodin dr. Miodrag Petrović, naučni saradnik Istorijskog instituta Srpske akademije nauke i umetnosti. Više puta mi je podnosio delove prevoda s takvim ushićenjem, kako mogu da posveduju sam Bogom dani posvećenici. Govorio je o učenosti, o dubokoumnosti Svetoga Save, o ljubavi za njegov rod, o bogatstvu i lepoti Savinog, dakle, srpskog jezika. Bio sam zaprepašćen i upitan gde bismo mi bili možda da je ovo delo prevedeno recimo početkom 20. veka, u vreme snažnog rodoljublja i visoke etike i koliko bi ono uticali na tadašnju intelektualnu elitu. Ovako, kako onda, tako i danas, ništa. Dakle, svi prepisi stoji dalje prašnjavi i na policama biblioteka. Srbima se govori da im je dobro i ovako, kad su do juče travu pasli, i izgubivanju nikada kraja. Jedino dobro u svemu jeste da je gospodin Petrović u saradnji s Narodnom bibliotekom Srbije i dečijim novinom iz Gornjeg Milanovca uspeo u posljednjem trenutku 1989. da u Zagrebu, u Jugoslovenskoj akademiji znanosti i umjetnosti, snimi kompletni ilovički prepis zakonopravila i da ga odštampaju kao fototipsko izdanje u 500 primeraka. Tako je delo bar umnoženo, razaslato po srpskim inostranim relevantnim institucijama i sačuvano za buduće neke bolje generacije. Paralelno, Petrović je preveo prvi tom, dakle polovinu zakonopravila, u saradnji sa Žičkom eparhijom, ali knjige već gotovo 10 godina čame u podrumima radi nekog spora sa štamparima. A nama, šta nam ostaje u ovom pitanju? Volio bih odavde umolimo gospodina Petrovića da nam održi jedno ili čak seriju predavanja o ovom delu, a da se za sada, bar to zabeleži kamerom i pusti etar preko elektronskih medija. A za sve one znatiželjne postoji čitav korpus literature, pri čemu je u tumačenju najdalje svakako otišao pominjani gospodin Petrović. Na zdravlje i na spasanje svima nama, i bolje vremena želim.